Efia, somewhere. Adofo ye mo akwa Badwam TV so na sabre dia yadru so no ka wadwen ye da na ya brefo ase ne mpanifo ye ne won boa man pense mu ba so no ye do mas papa pa ka wadwen wo so obra so se de ye pense mu no wo so timi kire wadwen de ekoso o man Ghana mu a wo pese mpanifo etie na bra bia ye nya kwan na ye pia monten so ne ye do manfo di nkoma a ye nyumako bi e na boye chidom na bra bia no ye de ebra yi KGS Institute so ye nyumako womo etete ye kwan yahodo a ye foso na ye cake nom ne ade a chese eniema bia se wo ye wedding wo ye party bi na decoration nom ne ade sa no wo bowura wono ma wono ebekire obi pa nti ya bra wono mo atena ye na ye ne wo enye adwuma fra 0244 224059 na wonso ebra ade se graduation kase so ebekoso Sunday 11 June ya Sunday we ya ebekoso Accra International Conference Center Tibra na ye ni dwumade no strong kokura Samson Springbok College and so boy ye papa Springbok College no ene ngomasua wo sa do ba ekoho hwehwe wo mo Madina Race Junction fra wo mo 0249 101012 0249 101012 nane Springboard College mpanifo so any enkomo na onwumasua ebeko animo sanso ena University of Education winning by distance admission so so for about adwumayeni over so to onwumasua so a beso call University of Education na yentumi emwa wanya 25 years kwa wanimo so a utumi eba ho fra wo mo 0207 381 668 0207 381 668 na any University of Education Winneba distance for no enkasa to see mobile TV so ho and a phone so no kra wa we dey Play Store ho na download na wo so de ekoso Adom TV any TV channels ahudo ni nyina no benya bi ahwe de edu so no ye ne amanfo so eni enkwamo na fe yenko yanim na yenhunu nia ekoso Ghana fo ebra so se wo mo kire wo no mo adwen JO Mensa Enterprise and so ewo ho wasi se di ensanchane nko a ena ekoso wunya vemesha ni bia ebebo wiye papa pa na fe wako ni mini abema bra na yenkasa Adom TV su ne yemo akwaba ya na mame ka wadwen o man Ghana mu de na pesa o che wadwen fa ho sania sesia ne ma tene de ne ma mu odin e wo mse kro mu odin na enso de wogidie se ya abansesa ba de ohaw ne ahokyere na eba because I feel on be change near my baby in Ghana for nya abotre yani e wo dwuma ye ton ade enso no wo se near e kosoro asa e ba from asa e kosoro enso ni nyina no ye ogidie se near my betima gina ama sondua enti ka wadwen no wono so akere na dwen ma me mo akwa baba Adom TV ya odo ni be ka wadwen de na pese enkoso wo mamu o de enkoso ne se o man na nkasa nya se ya wie enti papa no obebra nsana neema koyie eti yenyina ye twen no onya abotre bibia bekoso amaye nti obi enya abotre bibia bekoso nti edanyame ase ya da se papa ka wadwen no minia wo mo so kira wo madwen ka wadwen de na ekoso o man mu apese ensesa ma wo yo sisi ano oba ya chekakra mampene ne ye hwe nanim so obesesa no ma because ye se o mampene ba akono no nya de ene asesa no nti oba ya no anya bia ye twa ba eboso nsia still ye hu hwe ye ton ayento nti so bibi ya onye ne sisi ana omo bebie school ano sisi a JHS for ne tro ye beto aso akoyanim ti so obesesa no mama onsesa na ye nkoyanim eti wadwen no no wa kire no so cha wadwen wo ye fiafia ma na ha papa ka wadwen bye me say mama mi kufo aba ba na he na afa so aba na man say no emo edin onsesa mu na ne skamra mama ni mu na yesu nyina no yedinachi party ndi nyina party ni mu yedinachi pa nto moa ese nkwara bie school asi ye bitu school ni bibia nti omo de moae na bibia nko yie mae ese na dawroma yada se ka wadwen dwumade wa Adom TV so Ghana for ya enne channel so say ya wakanta kanta mantoni abawramu na ye ne omanfo di nkomo be mena ye makwa baba Adom TV me da se mama yo ka wadwen o ton de wakanta pa cho me ton mobile phone papa ewi yi bi ma ne nkasa mo original me China phone me ametimi ho ka wadwen de na ekoso mobile phone adwuma wakanta se ni esre ni se aban ne betoto ne niama
ama ye business e pagya ye ginidi emi bi etwa mo mobile no mo ye man e ma enema course ti fi se ne wo sare hyem no onum nti ne yesan to abama no ti gi se enema be course nti on toto enema tentem na enema nkoso na ha adwuma na te say so far so good e be fa ne say ye o banko ade anyame adoma before abepon no benya kakra beto nyen nti yada se papa ka wadwen na minua na kire na adwen na de mema na na kire wo madwen ma na kote kawadwen mi amini wani ase kantamanto na ye wo no Adom ye nyamumpo isi ade ene mo na ebo ba bia Adom ya sel Adom na Adom ye ba isi anu se de Ghana na emasifa akono ye ntine e masi ese obeti na obi ku 11 cedi ho obeti na obi ku 22 cedi obeku na obi 33 cedi ho ese ye buza se sen na ewiase na ekono amomu di awuo ne de yesra aban se ono mu ndi se de mla ne se mo nchi obi aso nchi obi bone de kitu anim kase anim ni nyina ye bone uko wia ponchi a 2 years uko wia 2 cedi 2 years 2 years etu ama mla ne na ba bia eda because kantamanto yeso ya fi yani esi a do ma ba central yanso ye wakanta ye de hye nso no mayi na firi ho no eti no pani e wofie ne bia na wonwula mu said ye omkodi nsemoni wonwula mu na fie ne ode omabanto mo mamla ne nya juma kantamanto ya damo Adom ye nyamumpo mo ye buoi wani ase mo na anwa kawadwen no eti kanta ene ye boawura mu no wa kire na dwen ama yehunu nia ekoso emema ne tete kire ma no so ema na gina hwe so omutime kasa ma me kawadwen wa Adom TV yo mi pa cho mi fi achima samama na good no mutu ho no chese ye hu de omo pese omo kire ye ho na se ompe odesan we I'm say mo na so ye ho achim aye frɛ ho asamama no omo pese ombe jai mi firi ho na ba no pai nti yesre na se ontu nipa mo omra ho no omo mechi nsuo no bremu no wase no omo gusu omo se omo nyai nti yesre na da omra achim aye frɛ ho asamama pacho ho na me fira me baye yada se waka na dwen de ha no na waka no obaba baka wadwen me pacho me de ha me se fitita me to abewi ablabo ni mu aye de asetire mu aye do to ade kra ye nto enti na na do yesre na ombo modin ye hu bibi mai na titru de ha me paye soja ni no wokunu no me de kro ni de ka me nkwa nka mumle wafu na won hyewe waka na dwen ka wadwen no papa ka wadwen wa Adom TV madwen ni se sisi ye ne ye ton ade no ade ton no enkoso na enokre ni sika ewo o manimu a esese ye de ye adepa na eboa youth no yen ye daach no ade ye hu ye ni se previous years no aban empanimfo no omo bani nyina no omo nwene youth no ho na emom omo nko aho na omo dwene enti me made srede a mede sre na nado ne se enipa a esese sika ede eboa o man no omo nko akọ botom no ekwan bia esese wode omo fa so na ogi sika no na eba kurom na eboa ye no so no yesre ne se omfa so na eche kan wadwen waka na dwen simple kra papa kan wadwen ache su ye ni we pa de me ya pa sisa be ma su ye ni we de me ya pa serious me drum enti ase ko me dwen na e ba sa de me to ade ba ye nto ba pray for say bo ma ba so po ma ya wa no te che chichi omo on bo mo ya che mo pa de ni kwati eje omo kala ni kwati sere so ye esi abre pa de sa so de ne se de so ya fun ba ya da ma penis wa se so mo bi bia so ayi din ya ma yada se haji abeka wadwen mpamucho enema na se ye fifa no first no ma te so by se o ma to me na enema bebre all the time skabi ya de bebia omo susu a omo free omo si de be omo free nti ya pa omo cho so omo nti so man na kakra na ye de beba no ye ntumi nto yada se me ba wo chao me de mensa to mensa yam nanado yesra na lagalam se ni de montie de obi abeka se man nsuo no se dodo yesra na ni de ma mo hyan no ntu galam se na yada se ka wadwen no aha na brama kwan ne yede ni nyina sie fa se da no ma JO Mensa Enterprise what the vim meshaba de ekwanko a boa pa gonorrhea syphilis hawa akwo fra wo mo 02420201
110 0242 201 110. Now, when one more Akasa University of Education distance learning, no, and also Koso Yako 2C mobile TV download you now call when names so Kawa Jopa Yamra baby Mayama Wafre 0244 9058 81 0244 9058 81 na yaba ho ne yaba ya ne kamadia ma UKGS nyame ya doma kwasi da 11 June ade se exhibition ekoso ho ne ye cakes ahodo nyina decorations ya betra wo entifra wo mo 0244 2240 590244 2240 59 the atwa Springboard College ho na awofo abatan mo fo mo mane nko e wo Madina Race Junction fra wo mo 0249 101012 and na kan adwumade ye de ba kanta na ha na brema kwan ne de asie midin ye fia mankwa tamaklo nana yawo any product fruit camera and na French my driver what the emba ye da munyina asem mo akwan ne mo kasa ye nyame hira mo munsom studio.